Kasalungsungan na lang pagloko ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ding barriers lalam ning Lazatin flyover inyang dasan na laning news team. Preparasyon niya kano iti kimbayong traffic scheme apaplanuhan ng city government baka solusyonan ng mabayad at trapiko king barangay Dolores. A resulta ni pa magbawal ka ring mga bayad at truck na gamitan ng flyover. Actually, anticipated mi na po yan. Anyapin po inisplika kaya kanita kang Mayor Vilma, itang maging epekto na nung ibawal na po rin trucks ang po rin buses na dumalang ka rin flyover tamo. Yung magsakripisyo po talaga in Dolores Business District, talagang mag-build up ya po ken, especially po during rush hour. So, admittedly, makatanggap na mo pong complaint, reklamo ka rin mayaliwa pong sektor, ulinapin pong many bayo lagi ng Dolores Business District. Ngeni, balak na kanong subukan na padiretsuan na lating truck papuntang Bacolor area imbes na padurutan na paking Dolores Business District ang Panglazatin Boulevard. Bawal na kasi ding heavy vehicle sa dumanan king mismong flyover. Ini pong gawan ng scheme, of course, ini pong king flyover, deng light vehicle, pwede lang eh. Pero ini po, it's just an effort para ma-decongest siya ng Dolores Business District. I-try niya po kanini during light traffic condition. Po, baka nita po, retang aliwang trucks and buses, pwede lang dumalan na kini. And then, mabawas siya po itang volume tamo keng St. Jude. But then again, syempre po, uling potang rush hour, talagang naman po pwedeng makabuklat ini, uling tumukod dyan naman po yung kakatamo traffic kainin jasa. So baka sakali, ibalik mi na naman po kahit ang regular pa mag-divert mi, mag-volume na naman po yung St. Jude traffic area kanita. Magdagdag yan naman kanong traffic enforcer in si POSCO king mesabing area bang magmando king trapiko ang pang magbante karing magmanig babaking flyover. Opo, actually, ini pong gawan may talagang mag-require yung dakalatao. So, automatic yan po kanini. Bantayan la po rin, mag-deploy kami pong tao kasi imo mo namin pong pag-iisip kanini, itang safety. So, magdagdag kaya pong deployment na po pong mga bit kami pong additional barriers just to ensure na maging safe la po rin dadalan tamo. Rata po magbantay tamo kayong flyover, ela po mila koreta on a daily basis, 24/7, at sula pa mo rin po deta, makabantela po. Uling tamo po buri itang milusutan tamo, potakay, biglang-bigla atin dumalan truck, ikay makabirya. So baragul na naman po perwisyo ka rin motorista tamo. Nung mayari agad ng pamagloko ka ring barikada at pamanayos, target ng subukan ni Tikin darat ang Biyernes 17 ning Mayo, alas 9 ning abak ang ganaking alas 3 ning gatpanapon. Hopefully, nung sa lesson minalarang logistics, by Friday trial miya. Kasi ini pong gawan mi ngayon aliwa mo po ining area kanina i-consider mi. I-consider miya naman po itang ketang pababa na ning flyover ini. Ang po itang paukyat naman ketang flyover Lazatin. Pota po kasi, kay ba milang pedala na kaya rin truck, mukyat naman po. So makailangan kaya pong magbantay na naman po ka rin. Ang po pong, syempre magdagdag kami pong traffic engineering. Manyad naman ditak pang upaya iklemente ka ring motorista. Opo, of course, buri mi pong payabot, especially po karay motorista talagang dadalang kaya ni Jose Abad Santos sabi nyo. Parati mi pong sasabyan na nung motorista tamo po buriing traffic, mas lalo na kami po, ulingi kami pong mapagal. But then again, kaya po gagawang rason, mimisip kaya pong paralan nung makanano mi pong paditak, itang impact na po ng traffic yung pamibiyabiyata mo po. So, kaya po tutok ng mimisip kanini, yung anyawaran mo po sana, itang supportan nyo kami. Ang po itang maging disiplinado tamo kayong dalan, baka nita, tamo po mikakaabirya. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.